نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ingkatan sa sanglitan ibang pupujihan tuput tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta in tap in salawat iban salam nato papanghon nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kamu mga beriman, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabuwa kamu patuhan ni Rabbul Alamin, simatan kabuwa kaniya. Salta ayaw kamu mikimatay, buat malaingkan, halaw kamu pamandu likusan, sin agama Islam, amuin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas day dito mga barhulmat, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, baha magpakaramog kita niyo suy-suy, daing hambuk pambuk, daing hakauman pakauman, daing ha antara sin tumpukan patumpukan, daing ha antara sin hula pahambuk hula, aw nagjatuh bukun marayaw, sabab sin pagda sin bisara, pagda sin suy-suy, amuin bukun na mapatut, hibisara bukun na mapatut, hibaita bukun na mapatut, hipahati. Bila in kaingatan nato, amuin naglalasa, nabulak, nalawain paglasa, sabab sin suy-suy. Bila baha in halawmbay, nagbutas, sabab sin suy-suy. Pila in hangkakauman, nahinuhala, sabab sin suy-suy, bisara kabtangan, bukun marayaw, dahon sindaing hambuk pahambuk. Pila in takaalta, amuin najuljana, nalawa, naluwiin pangalta, sabab sin suy-suy, amuin pagda, mattumari, sin bisara bukun marayaw, amuin hikalarak, hikamulak, sin amuin paghabuok, sin paglasa, sin naglalasa. Muna rin naman hamagtiyaon, hangkalawmbay, halawm sin kauman, hatumpukan, hahula, kiya masahan na tuna, diungog na tuna, kiya saksihan na tuna, in mga amuin, piyagkugdan, piyagkarahan, sin suy-suy, bisara bukun marayaw, nalarak, in asal, nahabuhok, in asal, mahatul, in asal, masanyang, halawm kahanungan, halawm kasadyahitraan. Natumtumon sin kita niyo mga ipon, sin Allah subhanahu wa ta'ala, in magpasampay kita sin bisara, magpasampay kita sin kabtangan, bukun in katan, amuin kadunguganta, kaingatanta, misan wajib, hibay tata. Bukun niya to kalagihan ng biyato. Labi luba na, hajaman sin kita niyo biyayaon, amuin di misan mabutang kasikan, misang kau di mamayta, magparasad siya ko simpatta, kay ngatan ni maksud, kay ngatan hisuy-suy, kay ngatan sin tao dihilan, amuin
kamaksuran, himay ta inkatan, halawang sinamun kikita nila. Injaman na kauna maglagi siya waktu mahaba. Sa hajaman na tubihayaon, di misam marod hangkasikan, maka dihil in tao, maksud maana, in marayaw pamarayaw, in mangi pamangi. Yari kita niyo hajaman, amo in jaman, mataod, mangi in akkal niya. Mataod, mangi in pikilan niya, in jantong niya. Yari in mga tao mataod, dahil nga mga tao marayaw, amuin mabaya sing magkarayawan, mataod hajaman bihayaon, in mabaya sing kangian, dahil sing karayawan. In tanda niya, hamanga sila amuin matagi magsud na social media, bangkaw magdihil, amuin, aw ni ka problema hawla, mataod in sumung, mataod in kimita, bangkaw dimihil, mutang maun sini kamumpaat, wayro misan kimita umatul misan hamuk misan dumungog. Ang kanyan Allah subhanahu wa ta'ala, wala kita niyo iyawam ha mga kahalan yan. Kajak kalagihan sing kita niyo, amuin magtakaakkal inaw nakkal, mamikil in takapikilan, dumungdung inaw ng atay marayaw. Sabab yarin Allah subhanahu wa ta'ala nagbaita, wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'im binamin, manna'il lil khairi mu'tadin asim. Di kita niyo papagtaaton, hamanga sila, amuin mangi, in laku tabiat, in akkal pikilan nila. Amuin mga sila, nagihinang bukun marayaw, magdaras, bisara, reng habok-habok, nagdalaku tabiat, sila ku tabiat, langgar sara. Misan imputing kakausan nila sa pahan. Hammazin masya'im binamin. Yung mga tao ini, wayroon amuin hinang nila. Buat malaingkan, magda, simpit na, dahing hambok-hambok. Hammazin masya'im binamin. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Yan yung mga tao yan. Hababaw singgumi. Nagdara. Sin amuin, hikapulak kanat. Sin nagdalasa. Sabab dahil ito, mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, maghali kita niyo, labi-labi na hazaman bihayaon, sin mga tao, amuin, wayroon, miyumuhot-muhot nila, buat malaingkan, amu sadya indim hilpit na hamano siya, manghiluhala hamano siya. Sabab dahil ito, subay kita niyo majaga. Impagyanon dahil ni, amuin magda kita simbisara, bukun ingkatan bisara, amuin subay tahi pasampay hatao, subay tahi bay tatao. Aun waktu misan tiyak kaya ingatan, subay tanah hitapok, misan pa amuin kalagihan niyong pagwaon, bang pagkita tahi kamudarat, inyaon subay natu hitapok, di natu higwa. Misan pamunal, bang saw pa marihi karayaw, subay natu dihibayta, tumakat kita niyo sinaon waktu amuin, mapahati haran marayaw, amo hindi mo hibay ta hamahad dyan, di mo hibay ta hakatiluakan. Aun dahil mga sila manusia, amo hindi mag-agad, hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa ilam yastajibu lak, pa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudam min Allah, inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Aun mga tao, di mabaya, di magdungog, hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya. Naingatan niyo, in mga tao, di magdungog, hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. In mga tao bihayat to, iniaakad nila, amusadya in hawa nafsu nila. Way manus si abihanin rabus ni hajaman na tubihayaon. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudam min Allah. Wayroon na sa laggo-laggo kalaungan, in manusia amu sadya iniakad niya in hawa nafsu niya. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. In Allah subhanahu wa ta'ala di siya manghidayat ha mga tao iyaan niya nila in ginhawabaran nila. Tumtumun sin kita niyo mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita niyo mga ayat. Ha mga magjatum, ha mga magdarara bisara,
ha mga kakitaan na to a social media, hakataan uno-uno, tampat binaybayan, kauman, hula, pamaybay, among kasurang kita niyo sin kabtangan, sin bisara, diara, sin tao, amuin, maun kato taniyo, subay nato, saon marayaw, pion marayaw. Sabab tumtumon sin kita niyo, in fitna, in pagdara, bisara, in pagkita-kita raon, in amuin, bangman di sumampay kaniya, kato-kato sadya, natumtumon sin kita niyo, biyaitaan kita niyo sin Tuhan nato Rabbul Alamin, haparman niya, wal fitnatu asaddu minal qatl. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala at lugay, wal fitna akbaru minal qatl. Tumtumon sin kita niyo, in fitna, labi siya daing sin amuin pagbuno tao. Labi siya daing sin pagbuno. Sabab in magbuno, habok din tao mapatay. Amo rin biuno. Ayaw sin pitta, malarak in laumbay, malarak in kauman, malarak in hula, malarak in tumpukan. Akan na rin dito, beta ang kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala, papahaliyon kita nyo rin ang mga amuin, magdara, abisara, magkikita-kita raon, wal fitnatu asaddu minal qatl. In fitna yan, labi in kamudaratan niya, labi in kangian niya, deng sin pagpatay tao. Nasubay kita nyo mahali, mga bihatin dagbus niya. Aung paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Habihatun dagbus niya, subay kita niyo malano in pangatayan nato, in hunahuna nato, hapag kayo nato Muslim. Misambihan na in kahalan, timaod na in taumangi den sin tao marayaw sa in Muslim. In hinangon niya, habihatun dagbus niya, subay pala noon niya, hunahuna niya. Sabab biyaitaan kita si Tuhan Rabbul Alamin, ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu katsiran minadh-dhann, ya kamu mga bariman, anib kamu, dahil hamon paghunahuna, bukon marayaw, inna ba'dadh-dhanni itsm, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Sabab in hunahuna, bukon marayaw, in yan paldusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaliyakan, kato taniyo, inamuin magdara bisara, magdara fitna, amuin magsuy-suy dahil hamog pahamog. Sabi niya, tudo sa rakula, patuhan na to Rabbul Alamin. Ang kana, bangaw dumatong suy-suy, maun kato taniyo, subay na to, hatihon marayaw, dungdungan marayaw, pangadjiun marayaw. Bangaw dumatong kato taniyo, bisara, kabtangan, kakitaan, sin mata, kadunguan sin tainga. Sabab asal kita niyo biyabandaan si Tuhan Rabbul Alamin, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bang kita niyo datungan hawal soy-soy patabayyanu law nasin Allah subhanahu wa ta'ala, subay nato ingatun marayaw, hatihon marayaw, hasupaya di maun impit na bangaon dumatong soy-soy bisara, maun palawman simbay, maun palawman sin tumpukan, maun palawman sin hula, atawa uno-uno na. Sababin niyang parakala dakula mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun din mga manusia, di magpikil sinamuin mga parakala bihayat to. Hakan na mga tao ini, biyamay taday sa Tuhan Rabbul Alamin yung kahalan nila. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Aun mga dayng mga manusia magbisara sin basara uning kabayaan nila, ma laysa lakum bihi ilm, misan din nila kahatihan, misan din bisara yaon hika dihil niya fitna, hika pagpulak kanat panganal niya ato, law na sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahsabunahu hayyinan, wa huwa 'inda Allahi 'azim. Impanghati niya to parakala sibi-sibi da, sa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inya to parakala dakula. Hakan na subay maayad, indeng kato, pakato, amuin hantara, sindeng hakaniya pakaniya. Sabab yato Allah subhanahu wa ta'ala, nagparman paha, halaw sin Quran mahamun liya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih
walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. In Allah subhanahu wa ta'ala bangaon mga suy-suy amuin magdatong maun kato pakauman pahula adao bi suway mo kuni pasaplag magtusin tao labi lumana amuin kalamahan si muslim hikadihil mudarat sa muslim atawar ikalam makato ikadi mudarat kato bukun marayaw dumukunta ikapagpulak kanat walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh sambil pakai napusan sin ayat subay hibalik pamanga sila amuin nagnanakura nagpaparinta nagkataumaas nakhalon akkal pamanga sila ulama hasupaya masa nila ikabtangan maingat nila bangko unoy huwa hipasampay katawari bukuning kataan kabtangan magdatong kato magtuhi tayo suy-suy inyat to bukun marayaw angkan na hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni dahil nga mga sarayaw-rayaw sin amuin pangaddatan si manusia sarayaw-rayaw pangaddatan laku tabiat sing kita muslim amuin bukun kita magtuy manudsud sin bukun pakadadyaan sin kita. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala suway biya amuin hazaman sing kita niyayaon suway kita niutud majara in kapanyapan sing kita in pamaybay sing kita in kauman sing kita in katanun kignut huimarta suway kita majara sabab adakala makahinang kita problem hatao sabab sinamuin way kita nagayad sin ginhawata, sing kamarwanta, sing pamaybayta. In Muslim, subay siya maayad, sing mga katan na sabot yato. Ang kanna, dahil nga mga haikaubat, sinamuin, pagdara, bisara, suy-suy, dahil hambuk, pambuk, inday nga ini matuphan sipak, iniyan bukun marayaw, iniyan pangaddatan, miyangi sinakamatan ng Islam. Amuin magdara suy-suy, magdara bisara, mag-share sa Facebook, mag-post sa mga Facebook, social media, si bukun marayaw, ini ang tumtumun si kita niyo, aun palbahagian na to, dusa, haadlaw, gana-gana, susungon adlaw akhirat. Hakan na subay in Muslim maayad. Bukun dahil sa mga pangadatan marayaw, in amuin, magpawa kita si bukun marayaw, magbisara kita si bukun marayaw, maglimot, magdara kabtangan bisara sinaamuin hikapulak kanat di ikaraya pagkahiniya manusia biya kaniya dahil nga sa biyak to in akamatan yung Islam in katan pangaddatan bukun marayaw miyangi iniya hiaram niya hinang niya langgar sara dahil nga mga hikaubat sinamuin pagdara kabtangan bisara suy-suy uno-uno na hikangi sinhantara simpakaniya biya na sinamuin maghali kita niyo rin ka maglimot sababing maglimot magbisara sinamuin wala di urungog simpagkahita dahil nga mga langgar sara pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan dahil nga mga riba pagyanong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagyanong riba habayta sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikru akaka bima yakra amu in sabuton mo intay manghud mo sindi niya kabayaan sa sabutan matukan niya inya tunay nga mga langgar sara patuhan na to Rabbul Alamin ang kan nasubay kita niyo maayad in mga magdarara bisara magchichismis usog iban sin babae mahinaat pa way panaka inuming kaybanan yatto na
ikay man ang sumatog among kya karuna makarihil pa maka sin pa sinamun kuanyon ha parakala among social media inya day nga mga liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangannal sin tao imaglimot labay naman day nga simot misan na mo magpawa sa ko simpatta impatta piyawa mo yaon atawakan video piyawa mo amo bukon marayaw inyo day nga mga pitna sa lagu-lagu bang bukon marayaw amuin di kabayaan si pagkahimumano siya ikapagpulak ka na si pagkahimumano siya damik yan dahil nga mga amuin subay na to panihalaon indila sing kita niyo sabab indila sing kita niyo siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin papaayaran di papalabtik bang bukon hakapatot niya bang bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala intuhan na to Rabbul Alamin hamanga sila masub amuin magdara kabtangan dahil hambuk matuphamuk yari imbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah in mga sila amuin masub magdara bisara magpasaplag sin bisara magpasasaplag sin pitna hamanga sila bariman lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah in mga tao bihato dagbos niya insiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil naman ha dunya dagpak paadlaw akhirat ha dunya in mga tao amuin bihato sadya in kahalan nila wayrun kahanungan sin pangatayan nila labi-labi na hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan subay paawnon sin kita niyo ummat muslimin amuin paunahon na to in hunahuna pamarayaw papagkahin na to muslim sabab amuin in mahinang umat sinamuin hika pagkasilasa hika paghambuog hika pusog sin pakaniya sabi Allah subhanahu wa ta'ala na sin ayat na sabot na to kaina ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm sambil pagkahin na pusan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala papahaliun kita niyo papaanimon kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin dahil nga huna-huna bukon marayaw papagkahin na to muslim inya day nga mga dosa na kula pa Allah subhanahu wa ta'ala inamuin yaon ha pangatayan na to in huna-huna bukon marayaw papagkahin na to muslim karahan sa Jacob Bisarahabu hinya kasamumong manghanggatos na iyan tunay nga mga liyangan sin sara liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanang junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naghadis nagsabda iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits papaanimon kita dahil nga mun hunahuna bukon marayaw sabab niyan amunan insangi amuin nagdara sing kaputingan inamun maghunahuna kita bukon marayaw inyan dahil nga mga amuin makusog siya paputing makusog siya pabukon amo akan nang kita niyo papahaliun sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangaw tay mahunta muslim karatungan kita suy-suy hawal subayat tuhati unta marayaw dungdung unta marayaw limingkod na kita marayaw ayaw kita magtuy timindog nagdara sinamuin bukon marayaw ikasampang ta sin mga suy-suy kabtangan dumatong kato ang kan nakalagihan inamuin bihaton dagbos niya damikyan in ara matan yung Islam ha mga suy-suy magdatong ha mga bisara magdatong ha mga hawal magdatong subay paaw nun impagyanong takabot at tabayon amuin subay tahatyon marayaw clear out nun tamarayaw bang in hawal yaon bunal at awabukon sebab ha zaman natin bihayaon matawod yung magdara suy-suy bisara news marikato di takay ngatan bunal katawabukon aon din nga mga tumpukan magdirhil suy-suy di takay ngatan bunal at awabukon tao amuin mga long tabihan channel di takay nga magdihil suy-suy karil pithamano siya ikapagpulang ka na tamano siya pinasadyan mga social media nagdihil kato bisara nagdihil kato hawal nagbayta kato gaman wala kya rayo kya pulak kanat kato hangkan na inwajib habya kato muslim subay kita niyo dumungdung marayaw magtakaakal kita niyo humati kita niyo amon ayaw kita niyo mag-us-us akan na Allah subhanahu wa ta'ala
Biya day sabsin ayat nasabot na to kaina, ya ayyuhalladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya kang mga bariman, bangaon dumatong kaniyo hamal suy-suy baita fatabayyanu. Subay niyo hatihon marayaw, patarramon marayaw, in habal kayan, in suy-suyan, bunar daka atawa bukon. Demikian mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Tuhan na to Rabbul Alamin, biyabaitaan kita niyo. In katan hikamisara na to. In katan hinang lakutabi at kaul piil kuknit kuhimal na to. Sibu dakan asibi iban sindakula. In iyan mas'ul kita niyo adlaw kana-kana. Pangasubuhan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pakaradyaan yan. Di kita niyo makaligtas. Hinang nato asibi iban sindakula. Nakatatapok iban sin nakatatampal. Iniyan pangasubuhan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na wala kita niyo iyawang ang mga parakala yan. Subay kita niyo maayad. Maghinang amuin hinang langgar sara hikamudarat singkin hawabaran nato hikamudarat simpagkahinato manusia. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ini hatungod sing kabtangan bisara. Wairuun daing mga amuin hikalabtik higa karwa sindila hikabisara sing kita buat badaingkan inian kia jajagahan kia susulat sin malaikat diara aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman pasin Allah subhanahu wa ta'ala, إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Amuin mga kiabutan na tukabtangan, kiawakan na tukabtangan, kiadungukan na tukabtangan, umusyo-isoy na to. Hawayrong panghatisin kita niyo, inya umaraywan simbukon. Baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita niyo maayad. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Impangan na nato iniyan, parakala sibi-sibida, parakala amuin baha, di da ka ingatan, di da mabista sin Allah subhanahu wa ta'ala, natumtumun sin kita niyo hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Iniyan, hisabon kita niyo parakala dakulayan, subay kita niyo maayad. Demikian, dahil mga ikaubat, hapagtulong tabang nato, hamagdatong suy-suy, amuin bukon marayaw, magdasin bisara pakaniya, subay himutang nato, bangaon suy-suy, ha mga kapatot niya magpasampay sin suy-suy sin bisara. Sabi nini, bukun ingkataan manusia, makaingat ibisara na hibayta niya pagkahinya manusia. Awon doon amuin, biyumutangan sin kabtangan, amuin sila ng mapatot, imingat suma sin kabtangan, bang unuyaon, manjari kapagwaon atawadi, atawaku no pagwaon kuno hibayta, atawa di papagwaon. Inyan daw din mga amuin tumpukan si manusia. In hasaban na bihayaon, hakan na timaod in bihayni, timaod in pitna, timaod in kaginisan, sabab in kataan pakaniya aun hurriya, bahasa aun kapatut. Bukun in kita muslim kataan, amuin in kataan kapatut manjaritan haybayta, manjaritan haybisara. In atulan sinagama Islam, biumutangan kita niyo pakaniya atulan. Imbukun para kato ayaw na kita mangliulakan. Hangkan na kita nyo na juljana, nalawa yung paglasa, napulak ka na't katan, sababin pa kanya paghuwa asing kabayaan niya. In Allah subhanahu wa ta'ala, betaan kita niyo, wala kita niyo yawa, makan na, kita niyo mabaya, magkarayawan, mong kita niyo pakuran, iban sin sunnat, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot na tudakaina, wa idha ja'ahum amrun min al-amni awil khawfi ada'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Sambil pakai napusan sin ayat, bangaw dumatong suy-suy habal atawa kanununo na ayaw na ito magtuloy pagwaon himayta kita na ito nabanguno atawa isuy mapatot mamayta sin kaptangan yan sin bisarayan kita niyo ataw mga ulama ataw mga tao nakura ataw mga halul akkal bukun ingkataan amuin pagdatong sin kaptangan magtuloy na hitilo pagwaon dahil nga sa wabiyat to ingkita niyo hayaw nagkabi-abian na hayni sabab sin pagdara bisara pilanin hula sabi pabiyaw may nakapabangon pilanin magpamili magtiyaw sabi pabiyaw may nasusulod pilanin magbakay na pulak ka na sabi pabiyaw hindi mag-asip pila na yung kataan
Angkan nasubay kita ni maayad mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinapusan niya hadis si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Angkan na mamarahina in dahil ang mga manusia makabisa na siya si bukod bunal makaputing sadya siya banging kataan kaya dungukan niya hibayta niya hipanong isuin niya bukod biyaton hal bang timaod in kabtangan mo rin si kyarong wama mo natin mangi subayin kita magsipat kita mas mataw din kadungukan sintay nga ta dahil sinikalagtik sindila ka in kataan mga tao marayaw mga tao salihin mataw din kadungukan nila rin sinikalagtik sindila nila sampay ta, ingkataan kadunguan nila, piun nila marayaw, hatihon nila marayaw, saon nila marayaw, apa nila guwa, hilaktik, pagwaon biyaday nga simod nila. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabot niya, kapabil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami. Mahinang sadya kita, makaputing sadya kita. Bangin kataan kaya dunguan ta, magtuy-tuy tahibayta. Hadis pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Isiusureng katu taniyo amu in mattan in pag-iman niya adlaw akhirat mattan in panghangad niya in siya mapatayra mattan in panghangad niya manay kudda siya manay kudda siya dunya mattan in panghangad niya hisawon da sa sin Allah subhanahu wa ta'ala falyakul khairan aw liyasmut. Bangwayroon hikapamong niya marayaw humudong na sadya kita nahabiyayaon zaman mga palamungan haaka may Islam way nasa luhay-luhay amuin misang kawrit kumag lumagtik sindila mo misang muri hikabtang di himisara di ko matupakawman di ko matupamok-pamo nagkukulang kaw dupunan mo sadya makarihim na kaupit na halawang pamaybay hapamili hahula hakatan hakan na subay kita ni maayat bihayaon inini mas'ul kita ni hadlaw akhirat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to ini kajagahan marayaw bang uno impiyawa na to hamanusya hapagkahinato marayaw ka atawa bukun inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اغفر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اغفر الاسلام اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين